Izungeze ezinkundleni zokuxhumana ivideo yamalungu eqembu lomkhonto wesizwe abonakala exabana ebanga omunye nomunye ekhala ngokuthi ngadutshulwa omunye nomunye ebalisa ngokuthi yena wasebenza kangakanani bekhala ngokuthi kukhona abadle imali yabantu kodwa ke asinaso isiqiniseko nokuthi ke le video ingabe eyanini kodwa ke abaziyo bathi ke yinto nje yasemalangeni ngicela ukuthi ke uyibonele bese usho ukuthi wena ucabangani ngalokwenza kwalamalunga eqembu lomkhonto wesizwe bengekho na enye indlela ebengenza ngayo ukuthi ke akhulume engaze egcwala emafonini kanje exabana ngalolu hlobo. Wena kodwa usemuhle mna bese kwenzira ibaleka ukundlula ispeech lento esifuna lento le sifuna ukuyikhuluma bazali ukuthi kube ingane ezomnandi bethi zingaphakathi eUJ zingaphakathi lezi ngane zifaka imali iqoshiwe lezi ngane uphumo akatholakala yini besidinga ngoba esikhathi sokuthi angizokhuluma nomuntu omhlophe akayazi bese singavuka lalela mina kuwena yabo into engishoyo yonke ngiyayivuma angisiqedela ispeech message size sikhombisa mina ngaphakathi ushaya umfundisi ushayela mina wathi umthoba lapha umfundisi wayiphathe rafti ukhona kwenziwa rafti no mbuzo ukuthi ngamshaya musu kuyenza la mbuzo ukuthi ngamshaya angimshaya umuntu ngikhuluma labantu uyathi uvimba nje lapha mina ngiyamvimba vele nani ngiyamvimba akaqede ukunvimba ngiyakhuluma ngiyamvimba akaqede mase sokhuluma wathi zo mina ngithi umtushiseni umtsheleni ukuthi lento esizelela usemtshelile umfundisi ibaleka ukuthi isiphathe ngoba asinaveli lespeech esela as far as we are concerned asinaveli ngifuna ukulungisa indaba zami no yazi sizokhuluma nomfundisi wena sizokhuluma sazi ukuthi sikhuluma ngobani indaba zemzimela angikwazi ukuthi ngikhuluma ngobani ngikhulume la ngobani ikuphi ikhulumiseni issue yakhe akhange ngithule ndokuwena ngikwazi I don't know angikwazi why kumele ngikhulume na that's why ngithi speech lesa sibonile asinasikhathi there's nothing intelligent kule nto ayikhulumayo ngoba ukhuluma mangangeka last 2 weeks back nobaba should remember yomkhonto uyazazi sino remember yomkhonto uthi unenhlangano yakhe yena azoyivotela makaqedwe ukuyivotela uzaphethe lento lezosolve baba futhi bakhona abazosukuma labo bazozofuturize ngifuturize umuntu engihamba naye mina not even a single person omholi wale Gauteng umboni ubani what is his responsibility uyazelaphi ile desk noyo nina ngabana eGauteng bala Gauteng thina leader